Na gajing ther ulap ba hakitayo ki balala. Nasaki gajing sya penjat shibun gajing dan jing em jaka meram o hakeleng gajela kan thop ru yaki kato gani gajing tay ke berang sedang pentrei. Kawai ni kita gajing tay kabala sya akta akan ekonom ba shlong kadi gajing kiang. Ya kabala shim kya da awai ni kinong mai kamat syaga district council. Haka khanri turik minta ubnai jeliu al-hajar arpo usong knor jongka yeng dorbar tauan jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba longru MDC na seorang kam constituency uba penyat sings im rengkat kejing sendran lang jong u executive engineer jongka PWD Road Central Division uba si kharmudai urang ba senong ke senong umpling uba sanwat pengrup bat kibe-kibe diki officer jongka tenat PWD kilalik jurip ya kejing kieng uba penyat so ya ke senong umpling bat haka senong renja kabahap haka dong umba kabadang sen kala jular biang na kejing slei haka ni kawa kat ba kejing trei kini kejing kieng kadang ya chat ya kini kejing kieng dang sedang pentrei ha ubnai kala lengkot mata usnam al-hajar arpo ya kabala mang pisa san klur tengka kabala wan lengba ka Central Road Funds CRF jong serakat deng Henry na kejing lenshop uslam bat he haka ni kawa kala penjular biang ya kejing trei kabala ya cakamat Henry ya kabala hap ban pensangi sipor ya kejing trei namar bala penjari ya ka lockdown. Hadian beladep jurip ya kini kejaka ha kadong umba uba peniak sings im ulalik jurip ru saya kejaka bantai ya kejingking ke ban peniak so ya kadong syarum jong kasnong umpling hadu kamadan rumnong MES Batnong Rim Hills. Kani dika propose project kabadang yahat mentah ya kaban yo saiki sanction kiwe-kiwe ki details on dalat pendep shoy kenika ya kejing ya penbet bat ki try jaka namar kumbalong ngi syamba kani ka jingking kan de ka we na ka jingking kaban yarap ha ya ka traffic na kamenta ki nong shnong ni po umpling namar ba kumbalong menta ka shnong umpling kan habya ling ba shnong renja bat ka shnong renja ka de ka shnong ka ba he ba ka balong yo ba te namar takada ka jingbun ki kali ki ba yahat na kanika shnong le sika wanra eka traffic jam ka ba man ka sngi khamtam ki por school por janmit but kiwe ki por ki ba bunkam te henry dang yo pat ya kanika jingking ka ba propose menta na kalyang ka shnong ka ba ki kerpat ka department but na kalyang jungi rukum kinom khamat ngi kerpat ngi isya ba dan kam palat ni ka jingking nang ni na po umpling dong umba dong sharum ban connect hang tai po madan rumnong MES ya kaba nyo ban pensuk ya kalik kawan jong kinong susnong te kani kan involve lani kan don kam ya kaniki ya ka jaka ka bade ki private land tanga syukur pat na kalyang jonga se kini ki bade try bakin don ka jing snow nam ta ka jing don kam hi jong pai ba babun bakin ya try lang ba ka snong ba kerpat ru ya ka snong kuma kay try stom ba nam ta ki babun ki infrastructure development bade ba ka snong kida try stom nam ta ban yo kata bat na kalyang jungiru ngi kershan ya ka ba ka snong ka bu iki project but ka propose iki project but na kalyang jungiru ngi persyang ya kata ban budin